Zdaj pa bomo pogledali še eno zelo zanimivo zadevico in sicer punci je ime Anja Hribar. Ona je pa ena taka res seksi in luštna mlada dama, ki se ukvarja s plesom ob drogu. Ampak jaz zdaj ne govorim o striptizu v nočnih klubih, kar ste nekateri bolj poredni gledalci pomislili, ampak govorim o profesionalnem ukvarjanju s plesom ob drogu, se pravi s telovadbo ob drogu, tako rekoč, se pravi z tako športno disciplino, hobijem in pa na vse zadnje tudi krepitvijo mišic in pa samozavesti. Nehaj mi grizit verisce, kaj s tabo? Torej, dame in gospodje, zanimivo pri tem posnetku je pa to, da je Anja posnela tudi par pozdravov za našo oddajo, ki pa ji niso najbolj ratali, ne? In po tem videu boste videli vi, kako se je ona parkrat zmotila in ta del mi je fantastično smešen, seveda prej pa njen ples ob drogu. Torej, dame in gospodje, premierno v oddaji Dobra volja z Iztokom, the one and only Anja Hribar. Živijo, jaz sem Anja in danes sem z vami zato, ker sem se odločila, da vam pokažem en moj posnetek. Ples ob drogu treniram že 3 leta, hodim v Kranj, v Pole Dance Studio M, vodi ga Maja Pirc. Plešem zelo rada, takrat pozavam na vse skrbi in ne obstaja nič drugega kot samo jaz pa ples. Jaz upam, da boste v posnetku uživali vsaj pol toliko, kot jaz takrat, ko plešem, tako da res lepo se imejte in čau, čau. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memory. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by Davkam, bla bla bla, bla bla, bli blu bla blu blu. Moje ime, ja, prebrala z liste Dobre volje. Sicer, ja, to je to. Fuck off! Da je blu 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 blu. Zdrav, zavest. Jaz bom popizdila. Bla, bla, bla. Da je dobra volja z Iztokom. Ja.
Jaz ne morem tega posneti. 4? Ha? Les ob drogo treniraš. Pa ne morem tako začeti. Bla, 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 bla. Živa Iztok. Kva? Prav Iztok in prav lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam. Bla, bla, bla. Če spregovorim v posebnem jeziku Anje Hribar, to zgleda nekako takole, ne? Bla, 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 bla. Jaz bom po pi, bla, 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 bla. Jaz to ne morem, bla, bla, bla. Jaz bom res po pi, bla, 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 bla. Evo, Anja, zmislila sva si nov jezik, bla, bla, bla. In upam, da ga samo midva razumeva.